Bantwana bakaNkulunkulu. Sixolise ngamavilo nowabona amanqampunqampu. Ningasipheleli imoya indaba yogesi. Yiyo nje igesi esibulalayo bantwana bakaNkulunkulu. Indaba ze-loadshedding ziyasibulala kodwa nje sizama ngako konke ukuthi sizame nje ucover up yonke le nkulumo. Amen. Siyabonga Mkhulu. This is going to be the part 3, I suppose. And then besikhuluma ukuthi kukhona umehluko between umuntu okhethwe ekhaya abantu abadala ukuthi abawelise, kukhona nomuntu okhethiwe ekhaya ukuthi kumele abathwasela yenza umsebenzi wabo. Angithi bayithula abo bantu ngokuhlukana kwabo. So besisaselapha ngithi bengicela ukuthi uchaze kabanzi ngalabo bantu. Yabona besikhuluma kakhulu nangendaba yokudlulisa nakho ukuthi khona abantu athi umuntu ayenze uyandlulisa. Akuwona wonke umuntu owenzayo ukuthi andlulise. Ukuthi mongena umelaphi wakho kumele abe neqiniso ukuthi le mimoya yakho ihamba kanjani. You understand? Ukhona umuntu ukuthi angathwasa, yathwasa ukuthi uthwasela ifamily la ekhaya bongashadwa, la ekhaya bokwenzakalani kunekhesi. Uzobreaka leyo khesi. Once wahlambulula ngisho ukuthi nakhona lelo dlozi lifuna ukuhlambuluka, liphakame likwazi ukuthi linabe labanye abantu. And then kukhona ukuthi masongenile ungenile no turning back. Once waqala nje waphakama le mimoya isihleli phe kwakho because injongo yayo ukusebenza ngawe. Ngoba ukhumbula ukuthi ikhwama bomkhulu ngale eziyabashisa ingako babuya manje bazosebenza ngathi. Okay Mkhulu, mawusawuhlambululile ke imimoya leyo yesithunywa nale onayo ongumuntu, abantu abadala bayakunceda na ukuthi uyeke abomashonisa? Ngoba kukhona abantu abahambile baya kubomashonisa baseyikolodini Mkhulu, and they have this belief that miraculously makathatha lo msebenzi zizophela ikolodi. Ikhona into enjalo? Yazi lento ngizocela ukuyibeka mhlambe bazongizwa abantwana bakaNkulunkulu. Okokuqala before ngiphendula lo mbuzo wakho. Ikhona lento ukuthi ufike kumuntu olaphaya lokutshela ukuthi imali ayihlali kuwe. Imali kunjani manje useyikolodini. Uthola ukuthi enye into awuthakathwanga ngendlozana inkingi kuwe. Uwongakwazi ukusebenzisa imali, uwongakwazi ukuhamba ngebudget. Uwothanda izinto spenda over isalary yakho le oyiholayo. You understand? So ngathi abantwana bakaNkulunkulu bangaqala bahambe ngebudget, bangaspendi more. Impilo yinde. You understand? Ungafuni ngale naku competition ngoba uzoenda apha kumashonisa vele. Because wena so spenda more. And then secondly, kuyayenzakala wena gogo ukuthi uhambe nedlozi elibi. That is why uzothola omunye umuntu uthole ngoma 500,000, omunye umuntu uthole half a million or a million. You understand? But iphele leyo nto uthi mayiphela leyo nto akana next. Usuka hamba nedlozi elibi elomdliwa. Omunye umuntu uthola ukuthi uyasebenza. Once wasebenza nje wathola imali sekayawona. Ufuna utshwala. Usuka hamba nedlozi elibi. Loyo muntu ufuna ukucleanse. Athi meka cleansiwe loyo muntu uzophuma le ma bad spirit la wamlidela eintweni ezimbi kuze le good spirit ezomdirector ku right position. Okay Mkhulu, ngicela namhlanje ngiyashisa be. Ngicela ukhulume nabantwana bomoya Mkhulu. In fact ngicela ukhulume nabantu in general, youth, intsha, ukuthi bana this perception that uma uthatha umsebenzi wabantu abadala uzoba rich. Ikhona leyo Mkhulu ukuthi wena nje mawuqeda nje next year yakhona so unama Mercedes urich uwe uyingingi. Ikhona leyo? Yabona kuloyo mbuzo obuzayo ushaya abantu abaningi engaka abanye sebaze bahambe bayolanda izinto ezingekho right ngoba umuntu ufuna ukujaha impilo. Yabona mosebenza ngemimoya epure yakini original eyokuzala kwakho ngoba sesikhuluma manje ngemimoya yemvelo. Mesikhuluma ngenature imimoya ekuwe because imimoya efike nayo la emhlabeni. Labantu bayakukalela isikhathi khokho. Ongaba umntwana ukhule thothi wena kini
abantu bakini bakubekela ukuthi uzoba rich in the age of 60 years Yes. or 35 years or kule 50 years musofika leyo 50 years khani uzoba rich, you understand, khani uzoyithola lezi zinto oyifunayo, hayi manje, you understand. Musofika isikhathi sakho uzoba naso, but isikhathi sakho mesingakafiki asikafiki ngoba nabo angithi basuke basalungisa manje. Angathi abantwana bakaNkulunkulu bangayehla bakwazi ukuthi balinde. Angithi neBhayibheli lasho yonke into inesikhathi sayo. Manje linda isikhathi sakho nawe ukuthi sifike. Ungaboni mina sengithenga imoto zilandelana nawe sothi nami ngifuna ukufana nomkhulu, nami sengifuna ini uzongena emalonini ngoba ezinye izinto sifakwa yithi. Linda abantu bakho angeke basebenze njengabantu bakithi. Uthi omunye umuntu wena ufuna ama-big house, ukholelwe emotweni ufuna imoto, idlozi lakini aliyifuni lezi zinto. Bona uthenga imoto iyaphuka ukuthi bayakuloya, kanti lo muntu ohamba naye akayifuni leyo nto leyo ngoba ikhona enye into ukuthi ixoshwa yini idlozi, hayi ukuthi awunayo unayo. So imizi ayifani. So bangathi abantwana bakaNkulunkulu bangafunda uku-understanda i-spirituality ukuthi sisebenza kanjani. Umuntu a-understande ithonga leli likuye ukuthi li-operate kanjani, ahambe ngepace ngoba abanye abantu bashiya amadlozi. Engako uzothola umunye umuntu athi hayi mina nginedlozi elikhulu, hayi mina idlozi lami elikhulu, mina idlozi lami lasemanzini, mina idlozi lami. Loyo muntu akasafuni ukuguqela umuntu noma izinto errong akasakhuzwa. Manje ngathi singabuya siyehle umuntu a-understande idlozi lakhe ukuthi lihamba kanjani nabantu bakubo ukuthi ba-operate kanjani. Ngiyabonga mkhulu ngaloko. Ngicela ukuthi manje ungichazele nemkhulu. Khona into abantu abangayi-understandi. Uyafika la ekhaya nguzanele ngizolashwa. Obviously abantu bakithi bayagula, ngizonyangwa ingulo la ekhaya. Fine. Ingulo yami inyangwe ngendlela yokuthi manje ngenze leyo cleansing leyo ne. Ngayenza nezinye insebenzo ezilandela phezulu kwesimo se-cleansing ezihambiselana namaphupho. Yane? Abakaphakami bonke angithi mkhulu. Mawusase kulendlela uqala ngoba abantu bakini basalele basahleli bekele bancenge ukuthi mabaphakama ngithi. That is your job as a healer. Now uzanele sekayahamba angakaqedi kuwe. Sengibona ukuthi manje nginamandla adlula lo muntu lo ongilaphayo. Ngihambe right? Ngiyoyenza whatever that I'm gonna be doing eceleni. Angisezi la ekhaya, ngisahambi la ekhaya, angisese umuntu oconnecta nawe. Sengizibona nje ukuthi hayi mina wena ungincedile and awukaka ngincedi ngokwesimo somoya ngoba mina ngicabanga kanjalo. Ngicela i-dynamic uchazela abantu ukuthi mawuseza ugula eliphi idlozi elisebenzayo emntwini ozala ekhaya egula ngoba elakuba likakasebenza likakayenzi lutho. Eliphi elisebenzayo mkhulu? Into engizoqala nje okuyibeka lo mbuzo lo ubuza kuwo. Awumbuzo ojulile engaka abantu bakuthanda. Bathu babuzela izinto abangakhona ukuzibuza but zibe zibasiza. Ngiyakubonga nako lokho. Yabona wena gogo into okumele siyazi. Ntombi endala. Uma ulungisa imimoya, qala 1 because leyo nto ishaya abantu abaningi. Awulungisi imimoya yamanje. Ukhumbule ukuthi uma kukhulunywa ngokunyanga kukhulunywa ngemimoya, ithathe lento ibheke ukuthi kuma generation ngama generation. Thina manje siku generation I think AS4 if I'm not mistaken. AS4 angeke ngithi AS5, yeah AS4. I generation S4 lesikuyo manje angithi le eyethu. Usuka kule generation ukuya emuva sesithinta ini manje la kwaphila khona oshaka. Angithi amathonga ake nadabwa kuphi emuva le kudlula koshaka. So manje leyo nto angeke izilunge ngaleso ngeyinyanga noma ngonyaka. You understand because umulungisi ulungisa uqala la ubuya emuva. Uze uyothinteka umuntu wesikhwama, umnikazi wesikhwama. Bayamxaka labantu athi mina ngithwase 6 months umnikazi wesikhwama sekala angeke gogo. Lo muntu le emuva
usalungisela lokho sizobe siqhaze ngelinye ilanga so manje musalungisa ulungisa le generation kube khona ngathi kuyalunga wena ubona ngathi kuyalunga kanti akalungi you understand ngisasekuningi ngokuzayo so mo la ekhaya uzosetshenzwa la ekhaya idlozi likuphakamisayo idlozi la ekhaya angithi ngoba uzophiliswa la ekhaya abantu ofika nabo la ekhaya ofika nabo la ekhaya basalele basagula abanye basaflathele kumele bayofuna kumele benzeni manje kuzuphile angithi ukwazi ukuthi uhlanganise lokuhlanganisa ube namandla ukuthi ukwazi ukuthi ulungise into zakini idlozi likulekelelayo idlozi la ekhaya angithi lokuphakamisa nokuthi abantu bakho mekalele lihambe lomvusa limbuyise limgeze yile lisebenzayo angithi ukuthi uphakame and then uthi wena musubona ngazathi right ucabanga ukuthi mhlambe wona abantu bakho kanti sebenza abantu bala ekhaya the minute uluze connection yala ekhaya yami nawe angithi wena sojazi sokucasuka labantu laba bala ekhaya ukuthi lo mntana siyamsiza kodwa yasijikela nabo bayapratshela bayabuya baze esigodlela muse sobona into zakho zivaleka ufike vele zivalekile ubuyela lela dlozi lakhe elibi phezu kwakho hayi ukuthi loyo mlaphi noma leyo nyanga noma loyo gobela leso sangoma sikuvalile asikuvalanga uwe wena osesheke wahlakanipha ufuna ukugibela amanye amadoda ekhanda kanti awukaphili awukabi right ingakho enye indoda la social media yethi ungavumi ungakulinga ngelinye ilanga uxhomela omunye umuntu wakufundisa ukubhukuda ngoba umsazi wamagagasi awufani wena uzothi uthi mina senyakwazi ukuswima la kanti uhlangane namagagasi bese ke soyamdinga lo muntu wambhampela manje sengisho ukuthi konke abantwana bakaNkuluNkulu sokuthi into zakho mabona ngathi ziyalunga bese ke soqala manje uthena ibheke uphume kabi kumlaphi wakho phuma mangabe ubona ukuthi uyagcina phuma ngendlela eright yokuthi ngelinye ilanga uzokwazi ukuthi ubuye nenkinga ngoba idlozi lisasebenza idlozi lakhe lisayenza lisahlakula lisakuphakamisela amandla kulabantu abangikhulisa wena gogo bebathi kumele uthole indlela yokuphuma uthole indlela yokungena kusho ukuthi manje bese bachuphisa isoka ukuthi mowenza into manje iba isoka ungaxhamazeli ngoba leyo nto izohamba bese ikhitha back. Alright Mkhulu ngiyabonga ngalokho ukuthi esikhathini esiningi umuntu nokuhamba kabe endaweni kubhede amaqeda abeseke khuluma kabi abantu ababekade bamnceda so bengifuna ukuthi ucacisele abantu ukuthi mawufika endaweni ufikiswe because of abantu bakho balele abakwenzelanga lutho so maso uhamba kumele uunderstand the dynamics behind ukuthi who's doing the work ubani onxusa labantu bakho ubani oncenga lesasalukazi sakho ukuthi sitotobe sisondele. I understand that because of wena ufika umuntu ongazilutho abaka kumbathi maso uhamba uhambile sewukhulunywa kabi ngoba sometimes hayi wonke ugobela uvala umuntu and naleyo nenini ilanga sesazoyikhuluma le topic yokuvalwa ukuthi umuntu uyavalwa na esimeni sesipho sakubo utshontshwe ugogo ukuthi ugogo wakhe na uyasebenza uphethe amabhakede kuphi but it will be a topic for another day. Bengicela ukukhulume Mkhulu namhlanje nabantu abahlanjululelwe ukuthi bazoyenza isithunywa imikhakha yesithunywa afika umuntu acabanga ukuthi ngoba wena wenza cleansing yakho it takes 3 days whereas other healers cleansing it's only 1 day. So in these 3 days ucabanga ukuthi sekaqede imikhakha the categories zesithunywa whereas it's still ilistende kabi kumele ukuthi ayenze ukuze lo muntu wakhe akwazi ukuxhumana naye amuzwe azwe ukuthi hayi manje sekuvuka ugogo sekuvuka umkhulu laba bama 3 days Mkhulu ngelanga lesi4 umbone sekaphethe ibhakede yosebenza abantu edala abankini ngicela nje ukhulume nalabo imbumbulu ukuthi ayikho leyo nto leyo noma ikhona na ake ngiqale kanje kuhlenze njengoba ukhuluma egodlweni asisebenze ngokufana mina mangihlenza umuntu ngimhlenza 3 days angithi kule 3 days ngigeza umzimba kuye ngizosilwana ipoko whatever lokho kubi ichitho bese kusenyamhlambulula imimoya esi-introduce ukuthi silagezeke then the last day ile enkukhu ke mase sigeza ngenyongo ithunya kwenzeka ngeke ngize ngikhuluma okuningi ngoba ngagcina sengithwasisa abantu la nganda ngithwasisa kanti angithwasisa manje inkinga yalabantu wena gogo njengoba ubeka
umuntu ubona umhambisa le 3 days Yeah. and mina nginale enhlanhla noma ngithi nginale sandla noma ngithi ithoka ngazi zoyibeka kanjani esihle esokuthi bengithinta umuntu into yakhe isheshe iphakama Yeah. bese ke sekazibona ngathi uyabona because isithunywa sakhe siyaphakama sixoxe naye ngamaphupho simvezele into right isikhathi umika ngene esontweni sekayakhona manje ukubona you understand manje into engizoyisho ukuthi kule 3 days noma kule mkhakha enhlezini kusagezwa kusahlanjululwa akaphakanyiswa next akathintwa inyongo akathintwa next akathintwa ayikho into esayithintiwe kusahlanjulula sisafuna umuntu okuphethe sisamgeza sisamsondeza not ukuthi wena so ready ukuthi ungayosebenza nje umuntu ngoba okokuqala uzohamba usebenza ingane abantu ingako uzothola namhlanje gogo sinalama results ukuthi kunabantu abahambe nomfula ngiyibona abantu abasetshenzwa half laba setshenzwa khona bese kusekazibona ugobe ukuthi hayi nami sengasebenza mosikhosi ukopa into engekho engakafiki manje ngithi mina kulabantwana bomoya linda uzuqeda until kuze kusho umuntu wakhe athi manje sengiright ke sengifuna ukusebenza into engichaza ngesithunywa gogo mase sifuna ukusebenza sakutshela wena mnikazi washo uyawaphupha amalado uphuphe bakutshele futhi ukuthi hayi sesifuna ukusebenza angakafiki lo muntu lo wena hlala kulomhla mubona ukuthi kuyakhanya hlala kuze kufike isikhathi and isithunywa abantwana bakaNkulunkulu akusinto ye1 day akusinto ye2 days akusinto yenyanga akusinto ye2 months akusinto yanini ungasihlambulula isithunywa unyaka wonke kulokuba nezinsebenzo yenza ukuthi ihambe entabeni ngihambe emanzini babuye hayi ake niqole manje sihlambulule kwaxatshanwa la kulungiswa lezo zinto kulungiswa lezo zinto akusinto yelokhuza manje sengisho abantwana bakaNkulunkulu bekezelelani if ubona ukuthi umlapho wakho uyakusiza kahle into zakho zakhanya thoba yehla ngoba uthi manje uzogaina futhi neexperience lo muntu wakho azokwazi ukuthi aphakame hayi ukuthi sosetshenziwa na maybe leyo nyanga leyo sozibona ukuthi hayi sengisebenza inyanga la ngilo ngiyemfuleni nami uyogila ingane zabantu ngaba into oyimamela ayikho into oyimamela lapho labantu ngabona abantu bakhe abakabi ezingeni lokuthi ngoba into kumele siyibheke idlozi kumele libe sezingeni lokuthi sesinamandla sesingakhona ukuqhaqhela abantu inkingi simelane nezinto ezinzima manje basaphakamela ukuthi baqhaqhela wena manje linda wena baqhaqhele wena bakaqhaqhela abanye abantu bekezelani bantu ngoba yabona mawuthinta indaba yokugezwa Mkhulu ukushare just a little bit of my experience like haya ngeke ngagezwa ngaze ngakubuza ngathi hayibo kanti kunini ngezwani kangaka so it takes longer and kukhona nalento le ekumele iqedwe yokuthi umuntu sekeqeda ukugezwa sekathuzwa abantu endlebeni abakhulumayo naleyo ukuthi umuntu uqeda ukugezwa sekathi yena uyamazi ugogo wakhe bengicela naleyo nje Mkhulu asike senzeni izinto ngokweqiniso nathi abantu abagulayo sibe neqiniso do not rush the process and then so tshela thina abantu abakusemanzini ukuthi wena ubone ugogo wakho so uyamazi uzwe bekhuluma endlebeni bengicela ucacise naloko Mkhulu khuluma nabantu bayekele ukurasha because yiyo into yenza ukuthi namhlanje kube nabalaphi bamanga ngoba wayiqala ukuthi uzwe umuntu endlebeni uzothi bathi endlebeni obani yabona kuleyo oyikhulumayo wena gogo ngathi abantwana bomoya bangalinda iPO zabo alinde into isebenze kuye because if uzohlenza bese kusoduza abantu endlebeni khona into esona gogo khona umcabango ngohamba ucabanga ukuthi uyayifuna lento yomoya so uzobona nento ezingekho nathi sibona esingayiboni uthi ngibona umuntu lapha elitsheni mina ngimamela zange kwaba nomuntu lapha you understand and leyo nto leyo ukubona izinto ezingekho ngokuyithatha wena uyifaka emqondweni ngokuthi ufuna kuthiwe ngoba ngithi manje ama-e-plates i-title ufuna ukuthi wena thiwa hayi wena uyabona wena uyabhula kanti ubhula izinto ezingekho leyo nto iyakuvala wena umntana wedlozi because lo muntu okumele aphakame kuwe uyamqindezela gcine sekabuyela emuva ngeke sekontingo ufundisa lesithunywa sakhe amanga yangithi ngoba lesithunywa sakho sesothi mesiprofita manje siprofite simeyise athi umuntu uthi uyamdlulela athi umuntu ayiyangiyazi you understand uwe osijwayeze ini amanga ngoba isithunywa nedlozi
bathatha into ephuma kuwe elimini ingakho kwakuthiwa la ngangikhuleka khona namanje engisakhulisa abantwana bomoya ukuthi into mengafikanga ayifikanga kusihlazo lokuthi ungakhulumi ungazwanga next awuzwanga next yehla wena uthule into ezakhe izokwazi ukuthi sikhanye ulinde umuntu wakho ngoba omunye umuntu athi hey kusikasi ukuthi uthola umuntu athi bakhuluma endlebeni angeke khona kusikasi manje ngithi mina abantwana bomoya sohlenziwe sowathathile amajazi abamaningi wawafaka kodwa manje lalela into ekuwe uyiphilise ngoba uqala ukhuluma izinto ezingekho uyazibulala and manje njengoba ubona izinto ezingekho sozofuna manje ukuhamba uprofit abantu izinto ezingekho bagcine kushaya kwanza abasana inhliziyo manje bayayithela induku bayashaya manje abantu Mkhulu ngiyabonga yazi namhlanje ngiyabonga I just hope ukuthi abantu understand the journey one day ngizovela ku camera I wish ngithi mangivela ngichazela abantu ijourney engayithatha la ekhaya because of mina I always thought ukuthi vele kukhona abantu abakhulumayo obazwayo athi nangu uyakhuluma endlebeni kanti leyo nto leyo ayikho bakhona labo bantu kodwa abantu abale kude le one day ebabukelini bakho ngizohlala kuleso situlo ungibuze the journey so that mhlambe inganceda umuntu ufuna ukugive up because of yonke lento engihlala ngiyibuza mabaloko babuza ukuthi le mibuzo ngiyibuza izinto engangizibuza zona it's the first hand experience that engayithola nami ngiyibuza but because of ngathola umuntu ofana nawe ngaba nokuqonda ngaba nokuzithoba ngavumela lento ukuthi ngibuse yona hayi ukuthi mina ngibuse yona but ngelinye ilanga sesivala ke Mkhulu bengicela utshele abantu ukuthi mabakufuna bakuthola kanjani nokuthi ubachazele wena uhlala namathwasa endlini cha awuhlali namathwasa ngoba sebenza abantu abanjani ngisebenza Isithunywa bathandazi sebenza bathandazi ngisebenza ngokuhlambulula imimoya umuntu aye kube exoxa neithunywa zakhe ngimlalele ngibuye ngihlambulule ngiphakamise leyo muntu amathwasa cha angihlali nawo imimoya nje kakhulu Ithunywa ukuthi kungabikho othebukele ocabanga ukuze ezomemeza bathi khwazi idlozi la egate ngibukisa ngabo makhelwane othi ubuya idlozi la ekhaya ngaphuma le ubani manje ukuthi then manje lo ubani alright ke Mkhulu itopic yesithunywa inde bantu kakhulu but I enjoyed it because of Isithunywa into esisebenza ngayo and ziningi izinto esingakhulumanga ngazo ngoba inde kakhulu into yesithunywa inde nelo shading nawo ngapha nawo kuloko kuyacinywa kalayidwa next topic sizokhuluma ngani ngusuyicabangile itopic enye wena gogo engifisa ukukhuluma ngayo ihlanga angithi manje njengoba ngichazela abantwana bomoya lokho engikhulumayo akusiyinto engithathela kumuntu one izinto engindlule kuzo mina ukhumbule ukuthi angithwasiswanga umuntu angithi ngathwasiswa idlozi so lama experience engikhulumayo izinto engihambe ngazi experience ngazibona zaphila kimi nami ngayiphilela ngaphila namhlanje njengoba nje so engathi next time mesibuya gogo singakhuluma ngehlane kakhulu ke ngibeke ukujula ebantwaneni bakaNkuluNkulu ngehlane ukuthi ihlane liyini why kumele uyehlane kwenzakalani ehlane ngiyafisa nje ukuthi maduzane ngathi singayenza leyo video because abantwana bakaNkuluNkulu bayalahlwa ngehlane kukhulunywa izinto ezimbi ezithusa omunye umntwana kaNkuluNkulu engabe uyothola usizo lapha bese kusekahlala phansi ngoba kunale tendency ukuthi kunabantu abadala afana nolanda imimoya emibi yakhe yolanda amadimoni yolanda ini manje ngifuna ukuyibeka leyo nkulumo ukuthi cha ihlane lihamba kanje umsebenzi wehlane yilo into enjengaleyo alright ke Mkhulu I enjoyed itopic yethu namhlanje ngiyathemba ukuthi abantwana bomoya nabantu nje in general bakwazile ukuthi bathola ulwazi
batape lapha batapa khona. And then sizobuye ke sihlangane mase sizokhuluma ke ngokujula kwehlane. Amen. Kukhona usafuna ukukusho? Cha engakusho nje abantwaneni bakaNkulunkulu ukuthi ningapheli imoya. Ayikho into elula. Yes. And uma unomuntu oza kuwe ngesimo sokuthi uzokunika isikhwama angeke akunike kalula. Okokuqala idlozi lakho lokuqala likuthathe likuteste ukuthi lesikhwama ufit for sona na. Uyigwala kangakanani. You understand awuqavi kangakanani. So kuzoba nezinto ezizokushaya endleleni. Kuzoba nezinto ezizokuthikamezisa endleleni and futhi idlozi liqhatha kakhulu nalabantu abathandayo. Ifamily nalabantu abaseduze abangani. I understand. So manje ngizokusho ukuthi whatever yenzakalayo empilweni yakho ayikho into engandluli. Ayikho into engapheli emhlabeni. Bekezela izinto zizolunga. Bangaqale bakuthathe ngoba into yedlozi goga ayilungi masinya. Bangathatha bakufake kuloyana kuqola, afake loyana kuvale. Basuke bakhulisa wena because nawe uzoba nabantu ozobasiza. So angeke uzosiza abantu intengentenge. Kumele uqale ushayeke kuqala. Ngososhayekile uzokhula ngokomqondo, uzokhula emotionally, uzokhula spiritual. Uzokhula ngako konke ukuthi umntana kaNkulunkulu mekafika la ehli inyembezi ukwazi ukumsula inyembezi. Manje mongazange wayikhala inyembezi akekho umuntu ozomsula inyembezi. Nathi sandlula lapho sagila ukuthi asabekezela. Manje sengisho konke abantwana bakaNkulunkulu kuzolunga. Ningapheli ithemba and awuthi noma sosukuma ngoba enye into ebashayayo abaconsult emsamo abantu kakhulu bakhonze ogobela bakhonze inyanga zabo bakhonze abathandazi babo ukudlula ini amadlozi asemakubo bakhonze into njengale engathi manje bangaqala bathene manje babuyele kuphi emadlozini asemakubo whatever yenzakalayo consult emsamo ushisa impepho uma ubuntu uzwakala iphuma ehlane uyoshisa impepho ianswer uzoyithola idlozi lakhuluma angeke ulimale nyabe labantu bathi idlozi lingiyekelela liyekelelanga idlozi olahlile ngoba likhulumile ebusuku awulizwanga and awulaleli noma bakhuluma wena awulinaki ugijimela ugobela manje sengisho abantwana bakaNkulunkulu konke kuzolunga akukho ngeke yabona futhi masowuthinta nje eyokugilwa ngivele ngikwade ngigcwala intukute kodwa ke asikho lapho. Alright ke Mkhulu sizobonana next time abantu mabasale ngomoya wenkonzo basale bayicabanga basale balungisa konke until we see you next time. Bye. Makhosi.